vokala. Da se razumijem kad pričamo da nema što. U hip-hopu imate, sad, ima stvarno u zadnjih par godina se to jako razvilo, ima puno stilova. Znači, sad, recimo, onaj klasični hip-hop je nekakva New York škola. Znači, tvrdi bitovi, nekakvi jednostavni samplovi, i to je u biti ono od čega je sve počelo. Znači tvrdi bitovi i nekakav lagani sample, klavirski, nekakav funk se prima bilo šta, to je to. Sad se to u zadnjih ne znam koliko godina razvilo stvarno u velike razmjere, znači taj hip-hop se pomiješao puno s R&B-om i u principu ovaj sav komercijalni hip-hop koji vidite danas na MTV-u televiziji, teško je reći da je to hip-hop ili R&B. To je sve miješano jer svaka stvar ima rap, ima nekakav pjevani refren, nekakav taj hook bridge i... Da, u biti, ja volim reći za hip-hop je onako univerzalan jer uspijeva fuzirati sa bilo kojim smjerom glazbe, a da pritom zadrži svoj identitet, znači da kad ga čujete da znate da je to hip-hop, a on se može sadržavati bilo što i funky, soul, i narodnjake, i kubansku glazbu, na primjer, evo, Edu svi znate, onda na primjer ovi Orishas, oni su nekakav kubanski band, a to vam je, recimo kad bi ih prebacili vamo, to bi vam zvučalo kao da Treme Leveno repa na kubizmo, a opet znate da je to hip-hop. Tako da ima puno smjerova, znači tamo se to dijeli na nekakvu istočnu obalu, zapadnu obalu, svaka ima nekakav svoj identičan zvuk, ta istočna ima nekakav tvrđi zvuk, a sad ono, miješati underground i komercijalu, ono dosta je teško. Ovo je baby sketch. Znači baby sketch ne koristi crossfader, znači to je samo rukom na ploči i bez njega nema daljnjeg napredovanja. Znači dalje napredni skrećevi se koriste sa crossfaderom. Nekakav po logičnom slijedu bi bio nekako upadanje, odnosno stabbing, zato jer zvuči kao da nekoga pikate sa nožem. Znači koristite crossfader ako koristite desnu ruku. Crossfader je znači na početku zatvoren i onda upadate jednostavno sa pločom. Znači puštate samo prvi zvuk, prednji zvuk, a zadnji zvuk odrežete sa crossfaderom i to bi zvučalo ovako. Dalje, onda postoji scribble, znači uzimate dio prednjeg zvuka i dio zadnjeg zvuka, znači početak i kraj prvog i početak i kraj zadnjeg zvuka režete sa crossfaderom opet. Znači, to bi opet ovako nekako zvučalo. Onda ubacujete nekakav svoj okus u sve to, znači radite razne kombinacije, to je znači sve nekakva ritmika između lijeve i desne ruke, odnosno crossfadera i ploče, odnosno kombinirate cijelo vrijeme, kao da radite nekakvu melodiju, to bi onda zvučalo recimo na primjer ovako. Dalje, ono što ja još znam, a to su ovako recimo nekakav dva skreća, jedan se zove kreb, to je zato jer koristite ova tri prsta i palac. Palac vam koristi kao kidač, znači on je cijelo vrijeme tu na crossfaderu, a ova tri ga guraju naprijed. Znači to je kao nekakav hod pauka, zato su ga tako nazvali kao kreb. Znači imate nekakav dugački zvuk, koji prekidate sa ova tri prsta, odnosno prekidate ga s ovim, a s ovim ga brzo puštate naprijed. Znači to je nekakav dinamični skreć koji ovak možete koristiti za razne stvari. Znači treba vam nekakav dugački skreć, dugački zvuk.
koji onak... To je recimo taj nekakav klasični scratch zvuk na kojeg svi vole scratchat, znam pojma zašto ovo zvuči okej. I to bi zvučilo ovako recimo. To je ono osnovno. Znači, imate 3 puta lupite po crossfaderu, 3 puta ga vratite sa palcem natrag u jednom smjeru. Onda opet unosite nekakav svoj flavor unutra, znači kombinirate, znači mičete ploču sporije, brže, ubadate ju i tako. Onda je tu još i nekakav transform, znači od jednog dugačkog zvuka koji može zvučati, na primjer, isprekidate ga u milijardu sitnih komadića, tipa To je genijalan scratch koji možete onak dosta, možete praktički muzicirati, odnosno melodije nekako proizvoditi. Malo su mi hladni prsti, pa malo zapne. Znači, imat ćete na ovoj strani nekakav beat, skrećate uvijek najbolje samo na nekakav instrumental ili na nekakvim refrenima gdje nema puno vokala. Znači, nikad skrećat preko vokala jer onda postaje too busy i tu dolazi ono do raspada sistema i to postaje ljudima nesnošljivo. Znači, treba znati uvijek nekakav omjer i znati gdje skrećat, znači ne uvijek. Tako da, evo, pustit ću vam jedan ritam pa vam mogu pokazati nekakvu kombinaciju nekakvih skrećeva koje ja znam, pa da vidite to. Tu je nekakav instrumental, tu je ploča sa efektima, nju se koristi znači za vježbanje i za učenje. Evo par kombinacija. Dakle, to bi bila nekakva kombinacija skrećeva. Hvala. I apsolutno se može sve skrećati i jednostavno samo dodajete ono svoju kreativnost, svoj okus nekakav i to onda zvuči super. Samo nikad pretjerivati i nikad skreći glasnije od podloge.